Баарыңыздарга салам, кандайсыздар? Каналыма кош келдиңиздер. Видеонун экинчисинде жолугушуп атабыз сиздер менен. Ушул видеодо бир нерсени жакшы түшүнбөй калган болсоңуздар, анда биринчи видеону көрүп чыгыңыздар деп сунуштаймын. Бирок бул жактан деле баштап үйрөнө берсеңиз болот. Бүгүн дагы эки этиш үйрөнөбүз. Ошого пример кылып, мен, сен, ал, алар, сиздер деп практика кылабыз. Анан дагы жаңы сөздөрдөн үйрөнүп аласыздар. Анда эмесе кеттик. Истемек деген этиш сөз, бир нерсени каалоо деп түшүнсөңүздөр болот. Истемек, каалоо. Мисалы, ben ne istiyorum. Ben ne istiyorum. Түшүндүңүздөр болуш керек, кыргызчасы кандай болот ошондо? Ben ne istiyorum. Мен эмне каалап жатам. Мен эмне каалап жатам. Sen ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun? Sen эмне каалап жатасың? Что ты хочешь? Sen эмне каалап жатасың? O ne istiyor? O ne istiyor? Ал эмне каалап жатат? Ал эмне каалап жатат? O ne istiyor? Onlar ne istiyorlar? Onlar ne istiyorlar? Onlar ne istiyorlar? Алар эмне каалап жатышат? Кээде кыскача onlar не istiyor деп кыскача деле сүйлөп койсоңуздар болот. Siz ne istiyorsunuz? Siz ne istiyorsunuz? Siz ne istiyorsunuz? Сиздер эмне каалап жатасыздар? Тоже көптүк мааниде. Бир сыйра кайталай кетели. Истемек бул каалоо, хотеть. Ben ne istiyorum? Мен эмне каалап жатам. Sen ne istiyorsun? Сен эмне каалап жатасың? O ne istiyor? Ал эмне каалап жатат? Onlar ne istiyorlar? Алар эмне каалап жатышат? Siz ne istiyorsunuz? Сиздер эмне каалап жатасыздар? Тоже көптүк мааниде кабыл алынат. Эгерде тааныбаган же болбосо алысыраак бир адам болсо, анда siz ne istiyorsunuz десеңиз дагы албетте туура болот. Сиз эмне каалап жатасыз? Анда кийинки слайдка өтүп атабыз. Так, ben su içmek istiyorum. Bebeğim uyumak istiyor. Onlar misafire gelmek istiyorlar. Siz 10 tane bardak çay istediniz. Так, бул жакты уже сиздер түшүндүңүздөр болуш керек, бирок мен дагы кээ бир сөздөрдү айта кетейин. Мисалы, ben su içmek istiyorum. Муну уже түшүндүңүз деп ойлойм. Мен суу ичким келип жатат. Ben su içmek istiyorum. Bebeğim uyumak istiyor. Кичинекей балам уйкусу келип жатат. Бебек деп кичинекей балдарды айтабыз. 1,5 жашка чейинки балдарды бебек. Бебегим уюмак istiyor. Кичинекей балам уйкусу келип жатат. Уюмак деген бул уктоо болуп которулат. Onlar misafire gelmek istiyorlar. Onlar misafire gelmek istiyorlar. Musafir деген бул конок болуп которулат. Алар конокко келгилери келип жатат. Siz 10 tane bardak çay istediniz. Бардак деген бул стакан. Туркиянын чынысы, чай ичкен чынысын бардак деп айтышат. Же болбосо суу ичкен стаканды бардак деп айтышат. Стакандарды бардак деп түшүнүңүздөр бул жакта. Siz 10 tane bardak çay istediniz. То есть siz 10 стакан чай кааладыңыз. Же болбосо силер деген мааниде. Так, ben Türkçe yeni öğreniyorum. Ben Türkçe yeni öğreniyorum. Men Türkçe жаңы үйрөнүп жатам. Азыркы учурда. Ben Türkçe yeni öğreniyorum. Ben Türkçe yeni öğreniyorum. Ben Türkçe yeni öğreniyorum. Мен Türkçe жаңы үйрөнүп жатам. Öğrenmek деген этиш сөз үйрөнүү деп которулат. Кийинки комментарийге же болбосо тетрадька тапшырма бере кетейин, өзүңүздөр аракет кылыңыздар. Öğreniyorsun, öğreniyor, öğreniyorlar, öğreniyorsunuz деген этиш сөздөрдү башына ben, sen, ал, алар, siz деп өзгөртүп чыгыңыздар.
толук жазыңыздар. Түркчө эни деген сөздү дагы унутпагыла. То есть мисалы сен түркчө эни öğreniyorsun мисалы. Анан жаңы сөздөрдү үйрөтө кетейин. İyi, kötü, fena değil, iyi değil, muhteşem. İyi бул жакшы деп которулат. Kötü бул жаман. Fena değil жаман эмес. İyi değil жакшы эмес. Muhteşem сонун. Değil деген эмес деп которулат. Дагы бир жолу кайталай кетейин. İyi жакшы, kötü жаман, fena değil жаман эмес, iyi değil жакшы эмес, muhteşem сонун. Мисалы көтү деген сөздү кошуп değil деген сөздү кошо турган болсоңуздар, көтү değil болот, жаман эмес деп которулат. Бирок көбүнчө fena değil деп айтсаңыздар туурараак болот. Ошо. Дагы бир акыркы слайд. Küstüm, midem bulanıyor, acil otobüsten inmem lazım, acil ambulans çağırın, wifi lazım, çanta lazım. Бул жактан дароо эле wifi деген сөз укулуктуу болбош керек. Бул жакта Wi-Fi десеңиздер түшүнүксүз болуп калат. Түшүнүшпөйт дагы. Ошондуктан wifi деп айтасыздар. Wifi lazım. Wifi деген Wi-Fi, lazım деген керек деп которулат. Wifi lazım. Wi-Fi керек. Эми эң башынан күстүм, таарындым, күстүм, таарындым. Midem bulanıyor. Жүрөгүм айланып жатат. Бул эми узун жолго чыгып атканда балким. Midem bulanıyor. Жүрөгүм айланып жатат. Acil otobüsten inmem lazım. Acil бул срочно. Тез. Срочно автобустан түшүшүм керек. Тез автобустан түшүшүм керек. Acil ambulans çağırın. Ambulans деген бул тез жардамды айтылат. Тез жардамды чакыргыла. Батыраак же срочно. Wifi lazım. Жана айткандай эле Wi-Fi керек. Чанта lazım. Чанта деген бул сумка, lazım деген керек. Сумка керек. Дагы бир жолу кайталайлыбы? Күстүм, таарындым, midem bulanıyor. Жүрөгүм айланып жатат. Acil otobüsten inmem lazım. Срочно автобустан түшүшүм керек. Acil ambulans çağırın. Тезирээк скорый машина, то есть тез жардамды чакыргыла. Wifi lazım. Wi-Fi керек. Чанта lazım. Сумка керек. Бул слайдты дагы бир жолу киргизип коеюн. Öğreniyorsun, öğreniyor, öğreniyorlar, öğreniyorsunuz деп сиздер дагы практика кыла кетиңиздер. Мен, сен, алар, сиздер деген сыяктуу сөздөргө. Анда эмесе кийинки видеолордо көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Сөзсүз түрдө подписка, лайк жана мен менен чогуу болуңуздар.